Lai Highway hi National Highway 27 hin India sunga dinga North East Loop na highway hin city lawa hi in North East lang loop na nilampi lo tai asaw dan so Gujarat na ko na Silchar chan ho lang Silchar Kachar district lang chan ko thai hi India dinga longest highway. Hello, nabon sa win Jibaikan okay no ve Tuni hi so bagin sang media nei tu pa missionary Romeo ama to kimu to lanin dunia hi kilometer za le som ni tabang ka cover funding ya chu pakai mina dam lo ho tau pi ding le te le ho pung ho ka ve thading a chi ding thang ka hin Zua say bang at loi pan si National Highway 27 ahin West Bengal yang ha ga het he devin ai chu Gujarat na ko na ong ki pan ahin hi jong le West Bengal in ho a North East Pum pia ne le cha supply by road so se chela ya hong ahin yam tia so pi chelai lam pia ong sai West Bengal che go ai lo vai le Sikkim che go Kolkata che go Bairo na ho mai le ne hin gel do le chun chelai lampi highway kom ta hi ke ni ko lo na hin yem tia mamo ngai chat pan pi ngai cha o ma hi le hilai West Bengal the border lama Kokrajhar Kuki welfare yang omin Kuki welfare ho yang hi contact the hin ke ma channel a kon ani contact lo ai le gin sang media kon an contact wa hi le KSO lam kai sorry KWS lam kai ho to yong ke ho mat theina lam hi gin sang media nei tu pa so pi missionary Romeo Kipken ke so we pau Andrew Singson dunia gari aga che lona kalampi thoni sau thim je a video coverage kan bole lampi se chula ki vet sa thei ponten ni jong le highway a loila gol ho gari tol bike tol ano mai le tips them khat kan phenomenon highway a gari tol dinga ikepa to ding se le ama se pena gari tire check ngai na bike tire na checka a pressure adi lovai le accident theina chance nga omin tengle balance kisulawa gari a thai theina thai the yo a thai jong le boya hi e jung ke ni nong ka gari ka hon ka check thona ke gari hi PSI 30 ka thun ji azun PSI 30 thuna hi le mi thom cha weight tam tai bolo dinga hi le akita ho yong anem devin ai lam hi mung tam dewa hong tim tiang le 33 chan ho PSI ho ki thun ji tiang le he ji de khat chu seat belt highway ai che dinga le seat belt he te di ke kamal lo seat belt he lovin koi ma chang gari na to le un lang police on a fine inte ti za ji a hen ding hi lovin nang le ke safety dinga international safety standard dung zu ya ki si ma hin iman te thil kho hi lampi neu cha tho chom cha na ka hlai hian lang sauta na hlai di jong le seat belt hi hen te ya pha te la gari tol teng le highway dungai tol teng le a lane hi het them anga yin lane het them lo wa hi le tu bang lampi ai hlai teng le gari hi India gama hi nok na sai jeng hin ama len tia foreign gam banga ama len na sai jing hi lo je hin no phat ding len chen je wa hi ti ho la hi accident avoid tin dinga chin dinga chu nang le agent len isu ai ding le len khel dinga hi le signal khata bia sai je ding safety first aloi de ho highway tips ka beginning ka tin highway a gari sai ting le hin
na speedometer zo ve le chun economy ti green color ve ta green color marking uminte is green color marking sunga chu gari na to la hele petrol consumption them khat hlom the juti lowa gari ha na hele ti jenga zalam highway dunga ega 4 lane gari to la hello kare za la som ni lung jenga hin ai la tabanga emergency thil be se gari over speed na ki tol chu phajong opha he ni je chun economy ti company na se min gari a odometer a green color ki sun na hi te kanan 75 chan ho hi gari to la hi le fuel consumption jam atem khat aphado min tengle kinobe se hi lawa highway long trip mai che dinga hi le ei chu apha se nin som ko hin kela za lang in khil tengle gari thing thang kama 1212 tia gerle na ke gari ke thai bang banga consumption petrol consumption chu sang thau thawa he tulaya tu ni petrol ka thuna ai le ke ho na kama hen petrol hi som ko le ke da he som ko le ke nai zanga mani thuna ai li dar nga lu ham li dar nga chu ai ga khaya ai le gari mileage pe da non ke bang po hin la apoi mo pe na chun consumption asu akhrom the pe na bo na economy a gari to ni ani na highway a gari to tengle window bang mang chun bo chan hong zin asa tn gari khama ai lawale lo so ji a min window a hona hu kimu sa no me ti le chu chom hen lang ai la gari kot hona gari speed ta jenga sai 70 80 a sai hi petrol ani a he ya chun petrol ani he ti hi ye chu hui tam taung lu na gari hi anung kai ji a he gari dinga hi a engine langa pressure nasa a window ho na ile a petrol ani tam ti na he ya chun gari chu highway na khai ta dia long ran che ding ti the ya ile window se kha in lang AC circulation pata in ko yin lang AC on in lang sai le chun window no ho na kilometer som nga na khai sa nga chu AC no onar kilometer som nga na khai na chu na petrol chu naman from zo din highway an che ting le seat belt ten le gari tire pressure check ding ting le gari speed economy a sliding ting le a window se kha AC ona ong da be se ding nga oma hi le ga off a minute som ta bang iting le chun on kit ding hi chu fuel economy dinga thil phata jeng so loyal gol te gari nei ho zo se dinga tips them khat ka hin pe he lampia gari sai to comment